Trustling खेलायची निंदून सिगेन सोला आणि थंडा ngazo the Trustling la health screening do da joshim bare so ngazo H pylori da tuberculosis skin test legira and the leshi di ngazo ni mani gi ani ni age rosu gyuni ani leshi di cha bere ani ngazo nanglo re re chite mora ngazo de register da consent chi re pugu da mi che che ani next kela anzo de la patient detail profile lo da sama de dala mo da kama yang zum chi she bare anzo niwa di thanda doctor gi consultant re and su health checkup da sama ani amchi lai che da chi she bare sha anzo de la thanda de H pylori check chi da chi she bare nas langi ani de che ni do de la ina anzo da tuberculosis skin test do da joshi bare sister la and then ngazo kharchi lana consent lenche ngazo gi khalashala prick intradermal route through ni prick chinji chigire ani masum nanglo la redness da pul show you na ngazo di next ngazo treatment start chigire diga na chi di chikpa chikya re khare ngazo H pylori chira H pylori do china ngazo di report di kama chona li di rapid test ra and case positive do na ngazo ni masum chira ngazo treatment start do che do gi thank you re let's say thujana एक्सरसाइज गर्नुपर्छ है कोरा गर्ने बेसरी कोरा गर्ने पसिना निकाल्ने है अनि ठिक हुन्छ ओके अनि तपाईको घर परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भयो भनेको छ तपाईले नि बुकबाट पाए भनेर पेटमा चेक गरेको छ पेट राम्रो थियो ठिक थियो
उमालेर खाने गर्नु भएको छ कि छैन? उमाले खान्छु उमालेर नै खानुहुन्छ। कहिले त्यो युरिक एसिड त्यतिको खान्छु भोका हेर्ने हो क्या पानीहरू नपार्ने हस् भ्याक्सिनहरू नलाउने त्यो तेलहरू नलाउने सफा राख्ने 3 दिनसम्म 3 दिनपछि हामी